Mngani wami ngathi ukwatile ke kwenzakalani namuhla kuseni? Ngiyabona ngalapho ukuthi Ngizaba Khubdi. Khubde. So ngifundise yini lo Arab ma Arabic. So ngifundise ma Arabic khubde ne? I'm khubdi. Kule morning yanamuhla. Ngiyakubona. Nje izaba kungabi negezi la. Uhambele ukutsala egezi shem sesingaxolisa. Ulele ngesinyama uvuka ngesinyama. Usilele egezi hambile. Mara ngibona ukuthi ngikhonela ukuthi ngikwendele likhofi lolicele itolo. Ukulicela itolo mara namhla ngizamile ukuthi ngilende. Shem uyabona wena uAngel. uAngel Qobo. Ingolaza. Ingalozi ne? Ingolaza, yeah. Ingalozi kumbe ingolozi. Ingolozi. With the angel of light. Uyakhanya sis. I'm an angel of life. Not life light. Kona awiva ukuthi ngikhuluma ngani? Ngikhuluma yini? So you ngishengafa. Angel of light. Hayi life, angel of life umuntu ngijesu. Wena nawo. Loyo phela kani? Mina ngikhuluma ngani ingolosi ngikhuluma. Ingolosi. I'm a shining star. Shining star lokhanya le ma angel. Like mngani. Yeah. Wena ntwana. Man ngitakwesta koqala sitavala lisa la ivideo.